Busyete ariko ndashaka kujya kubatizwa. Iza kubatizwa ku rusengero hano hapo kunara. Kwande? Kwa kurusengero kwa pasiteri. Pasiteri bamwita nde? Pasiteri wa uru gukora hano kunara. Nyine yitwa ngo ikizina? Pasitori. Amazina yawe? Busyete. Hanyuma ushobora kutubwira nk'imyaka ufite? 14. Ufite imyaka ingahe? 15. Busyete urabeshya ufite imyaka ingahe? 14. Kigali bambwiye ngo nkujyane Kigali. Kata barapushisha. Kubera iki? Barango gararara kubisa gahanga gatoya ku simodoka. Busyete uraho neza? Amahoro. Komera cyane. Komera mwana wanje. Busyete mbwira neza imyaka ufite ingahe? 15. Wabibwiwe niki? Ndabize cyane. Wabibwiwe nande? Na gitivu. Ubu ufite amafaranga? Nakatanda yagira. Nta mafaranga ufite? Izagiye kurenza mu isoko ry'amatungo. Ku rugogwe. Yo wagiye baguha ngahe? Nagana 5. Wagiye ku ishuri se? Ku ishuri cyane. Wize iki? Umubare. Agashati wambaye uzi uko bakita? Icyuma. Aka gashati wambaye? Agashati y'umweru. Bayita ngo iki? Ishati. Ipantaro yo bayita ngo iki? Ikoboyi. N'akagofero? N'akagofero. Banza usome hari kucururi. Isaha. Urashaka n'isaha? Ejo bundi ninja yarambwiye ngo giti w'Imana ntago uri serious. Nanjye mbitekereza ko nsanga nden serious ahubwo. Dore ko baseriye ntago bitwika. Abanye nende serious mukure y'amaso. Ize ngakira. Kubiseka se sibi. We kabaye. Ubisugiye kwa banza umbwira ikintu ugiye kwandika? Komeza ujye umbwira ibintu wanditse. Komeza. C. Umunani. Hera kuri rimwe. Tugere ku 10 wandika nyandikira 1 2 3 wandika. Byandike 1 2 3 1. Usoma nyine imibare wanditse soma. Ujye usoma imibare. 1 2 5. Toka kurewe. Ibi ngibi se wabyize mu he mwaka? Imyaka 5.